Today with us we have three. Road safety hay si kay no hay na kung kari pang thau thau sida mamam ba sing pi da ga imong sing ai ki best friend sing kari action numi kuting da thok nu leiba sum ba si alu ga ba si very important pick up so sidi pisap ni ko program si pick up so pisap Manipur in terms of last holi kari aure masida kutong thiningai thokasi nongma himkeli si khalaga ai transport manje ama hoina masi ai di nungai da si kari si tong manung da accident thopa budi lawai da khra mapan da rural area na anmani ko si maram nikarmani hanbra ga fitness certificate phajan yorum da ba driving license Pajan pai hong ba, kari si achumba kari na jaba, asikumba si asu pangthau thau da kari ki belu si khang jam degi, road safety si ki rule si, pajan na mingsi na ngak jam degi, asikumba accident si thokan besi, corner sharp point le si da karamai na thedok yan moi da asam sambi, thau si da accident thokpa mi am si, hojik Manipur da singko kong si. Amaron da tambak da le hoy tambak da jo road safety matang da jo khang musul le kung da le adugo tambak da di rural area na anna accident si thok mali ko ji makudi yam wang ya si loading de ade city da tholi ba ade city da compare road da community rules si uchi thong di down na sathi na asikumba problem ni down ne bi so le de adugo aina driving school haiba mayam private ki recognize to wa to so ayam si represent to sumamde adubo agoi DTO sing khangan driving license nang na mapudu aduga masi ki proper masi gari thawa heire adu chahi si ma thawa chahi aure haiba si masi please am si ma si su ka jingbiro